Dobar dan i dobrodošli na kanal Projekta Njemačka. Moje ime je Drago Jukić, a današnja tema je bolovanje u Njemačkoj. Pa možemo krenuti sa današnjom temom. Današnja tema je bolovanje u Njemačkoj. Odmah na početku vam moram reći, ako ostanete do kraja videa, dat ću vam jedan jako bitan poklon koji će vam sigurno koristiti ovdje u Njemačkoj. Možemo krenuti sa prvom kategorijom, kako uzeti bolovanje u Njemačkoj i koliko će nam bolovanje biti plaćeno. To je jako bitna tema i budući da je bitna tema, ja sam se obratio stručnjakinji Kristini Jurčić iz Barmera, pa pustimo nju da nam kaže sve o ovome. Kristina, nam možeš objasniti zapravo kako ide taj proces uzimanja bolovanja u Njemačkoj? To je mnogo jednostavno, znači kad odete kod doktora i ako ste u bolovanju važno je da predate bolovanje i na vaše osiguranje, jer ako ste duže od 6 tjedna bolesni, onda mi vama plaćamo vašu plaću, znači to su oko 80-90% vaše plaće i zato je mnogo važno da ako ste u bolovanju, da predate vaše bolovanje i na vaše osiguranje. Dobro, znači ajmo reći, daću neki primjer, ja sam na poslu i ne daj Bože slomio sam nogu. Nakon što sam slomio nogu, prvo trebam kontaktirati svoga šefa, jer šefe ne mogu doći na posao, šef kaže ok, samo mi pošalji, zakonski unutar 3 dana da pošaljete taj Krankmeldung. I onda, ako šaljemo Krankmeldung šefu, moramo odmah slati Krankmeldung zdravstvenom osiguranju, jel tako? Tako je, da. I primijetio sam da Barmer ima jednu veliku pogodnost da se Krankmeldung može jednostavno poslati preko aplikacije vaše, jel tako? Dakle, može preko aplikacije sliku napraviti od bolovanja i poslati preko aplikacije nama i imaju naravno i mogućnost meni poslati preko e-mail ili preko WhatsApp. Pa to je zapravo onda baš jednostavno. Znači kako njima najlakše. Da, a bilo bi super da ste u Barmer osiguranju, realno Kristina je tu, priča naš jezik i šta god vam zapravo da će vam lijepo pomoći. Znači to je sve što se tiče toga kako uzeti bolovanje, koliko će nam biti plaćeno i još jedan mali dodatak. Ako se kojim slučajem nalazite na zavodu za zapošljavanje, takozvanom Arbeitsamtu, obavezno je njima isto javiti da ste bolesni, pošaljite im obavijest, tako da vam u tom trenutku ne moraju slati nikakvu obavijest za poslove. Idemo na drugi dio, što ako se razbolite na godišnjem odmoru, mislim da je to jako čest problem svih nas koji idemo na godišnji odmor, čekamo cijelu godinu na to, odemo na primjer na ljetovanje i razbolimo se. I sad, umjesto da provodimo godišnji odmor uživajući, jednostavno ležimo u krevetu i mučimo se s našim problemom. Dobra stvar je što ako se nalazite na godišnjem odmoru i ako ste bolesni, imate pravo te dane odbiti od godišnjeg odmora. Bitno vam je samo da pošaljete taj Krankmeldung svome šefu putem WhatsAppa, putem e-maila, na bilo koji način od doktora koji se nalazi tu. Na primjer, ako ste u Hrvatskoj, recite doktoru da vam napiše da niste sposobni za rad. U najboljem slučaju na njemačkom jeziku, a ako ne može na njemačkom jeziku, bar na engleskom jeziku, čisto da imate neku potvrdu da ste bolesni. I ti će vam se dani bolovanja odbiti od vašeg godišnjeg, kojeg onda poslije možete opet iskoristiti. Sad, što ako vam se dijete razboli, jako osjetljiva tema i budući da je jako osjetljiva tema, opet ću pozvati Kristinu Jurčić da nam odgovori na ovo pitanje. Ali šta ako se dogodi, na primjer, ja radim, moja žena koja nemam, se brine o djetetu i dijete se razboli. Znači ne možemo ići na posao, prema zakonu u Njemačkoj imamo pravo na 10 dana neplaćenog bolovanja zbog djeteta, ali može nam na primjer tu zdravstveno osiguranje uskočiti, Kristina, što se tiče nekih financijskih pomoći. Može, ima Kinderkrankengeld, sad zbog korone više nije 10 dana nego 30 dana. Znači ako jedan dio od partnera ne mora ići na posao zato što je dijete bolesno, sve važi dok je dijete manje nego 12 godina, onda mi plaćamo tu plaću dok su roditelji kod kuće. Znači tu opciju ima da roditelji uzimaju Krankengeld. Je li to onda plaća zapravo koliko bi dobivali na poslu ili? 90% od neto plaće, ovisi ako su u zadnjih 12 mjeseci dobili neki bonus ili bonus što se tiče za Božić ili tako nešto, onda čak dobivaju 100%. Aha, znači super. Mi gledamo zadnjih 2. Znači najjednostavnije
princip, ako ste na primjer u borbenom osiguranju, kontaktirate Kristinu, Kristina kaže nema problema, ispuni za vas taj formular i imate kidney ranking na vašem računu, jel tako? Tako je. Super, eto Kristina, hvala ti puno što si uskočila s ovim zdravstvenim temama, mi možemo nastaviti dalje sa bolovanjem. A sad kad smo odgovorili na pitanje šta ako vam se dijete razboli, iduća tema je šta ako nas jedan od roditelja teško razboli. To je jako teška i osjetljiva tema, pogotovo zato što je dosta nas ovdje, a roditelji nas se nalaze u našim domovinama. I ako se oni teško razbole, srećom u Njemačkoj postoji zakon jedan i zove se Pflegezeitgesetz. Prema Pflegezeitgesetzu svaka osoba ima pravo zbog bolesti roditelja uzeti do 10 dana neplaćenog bolovanja, znači 10 radnih dana neplaćenog bolovanja, to je vam ispalo neka 2 tjedna zašto se vikendi ne računaju. A ako kojim slučajem firma ima više od 15 radnika, čak do 6 mjeseci, srećom zbog Pflegezeitgesetza, ako to uzmete u obzir, ne možete dobiti otkaz. Znači tu ste osigurani od otkaza. I sad kad sam spomenuo otkaz, dotaknut ćemo se zadnje teme, a zadnja tema je možemo li dobiti otkaz na bolovanju. Dosta ljudi i preko projekta Njemačka i što sam čuo se boje jednostavno bolovanja, ali misle šef će nam dati otkaz, nećemo se pojaviti na poslu, rađe ću doći bolestan. Gledajte, nemojte dolaziti bolesni na posao, nije dobro za vas i nije dobro za druge kolege, pogotovo ako ste zaraženi sa nečim. Pod broj 2, ako vas na primjer bole leđa i ne možete ustati, radite neki fizički posao, nema smisla da dolazite na posao. I zbog toga postoji zakon koji jasno navodi da se zbog bolovanja ne može dobiti otkaz osim u 2 slučaja. Prvi slučaj je ako ste lažirali bolovanje, tako da pazite, nemojte lažirati bolovanje, budite uvijek iskreni. A drugi slučaj je ako ste bolesni duže od 6 tjedana, znači onaj dio kad vam preuzima vaše zdravstveno osiguranje cijenu, zapravo te troškove bolovanja. Ako ste duže od 6 tjedana bolesni, postoji mogućnost da zakonski vaš poslodavac vama da otkaz ako to šteti njegove firme, znači ako vidi da nema više koristi od vas za firmu. Dobra stvar je što Arbeitsgericht, zapravo radni sud u Njemačkoj, većinom se priklanja radniku, a ne poslodavcu, tako da i tu opet možete pobijediti na sudu. Sad što se tiče sudova u Njemačkoj i zapravo tog cijelog dijela, moram nešto objasniti. U Njemačkoj ako vam treba pravna zaštita, bitni su vam odvjetnici. A ako želite odvjetnika, odvjetnici su jako skupi. I u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, tako i u Njemačkoj, samo puno više. Srećom, u Njemačkoj postoji jedna vrsta osiguranja, zove se Rechtsschutzversicherung. I taj Rechtsschutzversicherung vam daje pravnu zaštitu, zapravo ako dođe do situacije da morate ići na sud, goniti se s nekim na sudu, pravna zaštita vam pokriva troškove suđenja. Ja sam zbog vas u dnu videa ostavio baš tekst o pravnom osiguranju i dao sam vam usporedbu 2 osiguranja. Jedno osiguranje je kompletno online, a drugo osiguranje ima našeg čovjeka, čovjek se zove Elvin Mujić iz Huk Coburg osiguranja koji vam može besplatno vas savjetovati u vezi tog osiguranja i možete se njemu obratiti. Znači ako vas to pravno osiguranje zanima, ako mislite da ćete se ikako u Njemačkoj goniti po sudu, a vrlo vjerojatno da hoćete jer u Njemačkoj ljudi baš vole ići na te sudove, slobodno u opisu videa pronađite tekst pravno osiguranje u Njemačkoj i bez problema ćete saznati sve informacije o pravnom osiguranju. To je to što se tiče teme bolovanja u Njemačkoj. Obećao sam vam poklon, a taj poklon je lista naših odvjetnika u Njemačkoj, zapravo lista odvjetnika koji pričaju našim jezikom u Njemačkoj. Dajem vam je potpuno besplatno, ima preko 50 odvjetnika, raspoređeni su po Bundesrepublikama, imate sve kontakte njihove, tako da ih se možete slobodno javiti. Mislim da je ovo jako dobar poklon za vas, zato što za ne daj Bože uvijek je dobro imati listu da ne morate pretraživati po internetu i da se ne morate stresirati bez zbog toga. To bi bilo to od ove teme. Prije nego što odete, samo bih vas volio zamoliti da ostavite u komentaru koji su najčešći razlozi zbog kojih vi uzimate bolovanje. Lajkajte nas, pretplatite se na kanal Projekta Njemačka i ako vas zanimaju ovakve teme, pogledajte šta smo još pripremili za vas.